ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. Имрӯза видео мо сар мешавад ай дар сахуни ид. То хил навора бо мо бошед. Ай сар то бига ҳамо ид кадем. Ҳамаша видео кадагиём. Чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтам. Оста оста ҳамаша монтаж када мефартом. Ин видеои идай иди Қурбон. Як рӯз пеш ай ид ма хонаи оча омадагӣ будам. Ам хел камакак тайёрӣ дидем. Рӯчин кадем, чени зурас мо дар сахонча кадем. Ҳами главни ма гуфтам да ид ҳамиҷа бошам ки ид да чӣ хеле ҳамсинфо мебинам хонаи очаошон духтаро якдигаромоно мебинем. Чанд сол шуд ман наомадам Тоҷикистон, чанд идда набудам. Селима ҳами идда омада ҳамиҷа дар Қумсангир будам буд. Идда ҳамиҷа гузарондам буд ки алҳамдулиллоҳ омадем соғ саломат расидем. Ози кӯдакҳоро ид гардагрой мекунам ки Нозия Нодирҷона кӯдакҳои ма тамоман намедонанд ки ид чи ай 2019 омадагӣ будем. Соли 2019 ҳамҷа духтарам камтарак яда хона рафта буд, почкоштар кард, омад да хона шиш дига ҳеҷ ҷо нарафт, майда буду вақт. Оз як хеле бо ва ақлак штагия иншалло ки ид гардак мекуна. хусанӣ када мегарда қисдига кӯдако. Барам ози Абдуллоҷона мегирем, аки ид гардак мегирем, кондитсионера гирон мекунам ки хона сарқинак шава. ид гардак мебарем, аки то охири навора бо мо бошен. Иншалло ки видео шумода интереси мешава. раҳмат ки дар видеои пештара комментарияи беҳтарин навистен. Афсус ки вақти ҷавоб додан ҳар як кадомша надорам, не ки ҳатман ҳамаша мехонам, миннатдорам аз ҳамаи шумо ки видеои моро тамошо мекунед, комментарияи беҳтарин навистен. инҷа тамошобинони азиз, хона як ҳамсоямон омадем, ҷигарбариён будай. ҳам шурбо ҳам ҷигарбариён. ҳам хеле як гала духтаро инҷа ҳамсинфо мо бохӯрдам. ҳамсояҳо чӣ қами ид нағза ки шиносои пешинара мебини ҳамсинфоро бо мехи ҳамсинфо хонаро чуошон мебинанд. чанд қа одамои пешинара дидам бохӯрдам шиносои пешин. инҷа бо хонаи ҳамсояи дигамон тамошобинони азиз, ма як вай мемонам, нашид мемонам, ягон чиз мемонам. гӯш кунед шумово видеои иди моро тамошо кунед. чанд дастахона ба навор гирифтагиам, хонаҳои ҳамсинфон, хонаҳои ҳамсоё, хештаборо ҳамихел таво хӯрдагием. дар каналам хотираам мемонам ҳамин чиз. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و عید مبارک. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تا بشه فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک.
ассалому алайкум тамошобинони азиз. рӯзи 10 идай хонаи момам рафтестем. хонаи падарма гӯем очаш хонаи момаи падарим. 5 дай хонашон ҳозир худохоҳад хоҳарам очам кӯдако намия таҷиянак дорум эркачаи холаш да пеш намҷа шитай. ин мошини моро дидай маъқул шидай мега ки ма дихтарти мешам қатид мерам гуфтестай. не каду чай мо ховай ира даиҷа каду ном кадиян ҳама бачаи мара сардарозакш мекан кадуи сардарозак дагораки хов нарафтай сараш камтар дарозакай шухиш мекунан. раи 5 ҳами гов гуспанда ҳамин биза ҳам хали деҳқонора гӯем ҷошта не қагарма иҷо офарин ҳами одамои ҳами дуруни кӯҳ ки чӣ қадр зиндагӣ мекунанд дуруни гармида. баъд аз шавҳар каданам якум бурак як хонаи момам рафтестам. ким кай рафтагидум даведум нестайда акасета навероошон кати рафтестам абероошон кати гӯем рафта иншаллоҳ идгардак мекунем богашта мебием ҳами 2-3 соат мешинем мебием қад дур нестай қимсангиру 5 ҳамин 40 минут дарафтем где-то. ईद मुबारक تبارک بر شما عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روزداران آمده عید سعید آن که باشد بر دخترم ما میگیریم تمام سهر دادا میگن شکی دادا سر ها کو دادا تا نشون دی بعدسته کو دادا داجا بعدس نشون دی بابیشه میگه دادا بزاکو یا پارا بسین بزاکو همین ها کو دادا کو اینو خودی داداد میگه موی دادا انا موی دادا انا نوزیا بخیله موی دادا نامه دادا شرکتا موی دادا ابا به اوشرم دادا میشود یا دخترش میشود کما دادا بگه چورم دختری موید برای را رفت میگیریم میبریم کی دا در کاره بگیریم بخیچه دخترمو میگیریم میبریم راستی میره اوشه راستی میبرمش میبرم دامجا میگرده درستی میرم میگرده اوشمو حتیمون میرم میگرده در تاکسی دکاس میزنیم میگرده ایره راستی میبره اوشه را حتی میبره دروازه اینجا اینجا نگه بدرون غاج میشن نباید جای توزنی نباید غاج میشن یا بچه باید گرفت چکنم بچه نمیمد را می بود خودت تکلی نه استرار دقیق خشتما ایجی خمشه با استرار دو فرقش با عید مبارک تبارک بر شما عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان
مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تا بشه فصل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک. هدیه رب تبارک بر شما، عید مبارک. ماما نمیره اونجا، ماما نمیره. آیشه برو دامو کشم. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و این آوه این آوه عیوانم خیلی بدن یکی نه خیلی بزی بچه‌ها. Gel buraya Yanga. Ayşe. Da. Пока. Anja Misty. Здесь останешься, да? Смотри, трактор. куда овлё буздуран. اویلو ببینی کودکا بزرگ بودن اویلو. این ارس نیستم اینجا ارس. ای красавчик. Красавчик. Нет. Вон там идем в гости пойдем. Пошли. Но здесь ёфтели в день кота. گلکای ماه شب اومده بود موتورسیکل شوش گرفت او را گلکاش خوب بودن شوشکی خلاپ گویا بر وقت گلکا را روی کتاب بیویا میگم که برنا دخترش نمیپوره خودش تو پای دختر ماه یا دختر دو تریتوریو هم دختر میدان بچه دو بچه یا دختر. تماشاگران عزیز در اینجا خانه اماکی دادم اومدیم. اینجا زن اماکی دادم قطیوچم صحبتی گرم جوشون اول پرسی فرزنده و نویرو هم خیلی صحبت کرده شیشتیم. خیلی چند سال شد ما هم نامده بودم اوچم هم چند قشید نامدگی بود. بعدی ما ای خونه شوهر کده رفتن خواهر ما توی کدیم دیگه هم قطعی در خونه وزی کلی هم نداریم. اوچم توقع که هسته هر کجا هم نمیره و بس توقع در خونه ما سبب شدیم هم خیلی اومدیم خیلی گشتیم سبوسه. اینجا خونه اماکیم خونه بابام گویم گشته اومدیم. اوزی اینجا کراس خونه خاله شوهر میریم. خونه خاله شوهر ما همین 5 دقیقه در اومدن 5 دقیقه خونه خالش اونجا میداریم. اونجا هم یک خبر میگیریم این گردک میکنیم بعد راست خونه میریم. مباین همین 2-3 ساعت ده خیلی خونه خشته برا گشتیم یا دیگری های دیدیم. چند سال ندگی بودیم خیلی از قیامون برامد. الحمدلله این سال خیلی گشتم اومده
سه کودک هم باشه نکی ماشین خمون که بود بهترین شید که جای خواستیم رفتیم ماشین خمون کتی خیلی سرگشت کردیم و همین ویدیو امروز را به انجام میرسانم. رحمت که تا آخر نوار با ما بودین. سلامت باشین.